iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay kan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung aibinglay tinagbalin a padas ko may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y a nagkalaysa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yun, ngagdindin na kin ni Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang, Apay ngay, nga aging gaita, kaawampay lang apo ko me. ni tatang man. Ay. Addan to lang taa, di kay kadi agapura. Dumteng to dayta. Ay ke, lalaigin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapoy. Ay niya? Magaganan at ngamin una yan, abadan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala, bayan nyo tay bagak to ka ni Rafi dayta tatang. Ay wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan anapigsa kami pa'y kininanang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kami tun amakaw awer no ibay-bayag yo pa'y. Ay niya? Mas excited kayo pahikit din ngamda kami nga agasawa tatang. Ay wala anak ko. Nagrula ka, umo na nga abo ko may tipas ngayon to no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat di pa nangarakop ko kan ka? Ha? Ay, ko. Saan mo nga di dayta? Mapudpududan na namin. Diyan mga turog kung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpudutan? Kat nung nagbara ti panahon. Adamat electric fan la ka eh. Uray pay. Kurang lakta. Talagang amin ang mapudutan nak. Anya? Ngala, matulog ta. Adalo mo tirabi. Masapak pa sumra ka di opisina yung bigat. Ni, apay nga rod nga yan, nagtalikod ka magtan. Nagtanganak na rin anak kasikig, anak kasangokin ka. Anya? Mala, matulog takit din. Grabe. Una yun ti asawak. Kastoy latan na ka na yun. Awan pa'y napuutak mat analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la? Kita, nakaturo ka na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ati maturo. Bes! Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay sus! Itay ka pa'y abal paliiwan na. Adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kasla ada na unag apang paninutam. Apay, nagapa kayo kadimanan kini Rafi? Ay, kwa, saan mat best? Kat, apay nga ron akas tatilangam ha. Ada ka ti parikot mo? April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganak adungag. Jak amon, numako na aparikot daytoy best. Anya na ita.
Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbagak. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Awan ni Rafi. Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin, kasla saan ama karik na no kas dyan nga agkaigda kami. Anya? Si kakit di mo't bes. Amangan mo na banuglang itinagmalmalam at trabaho ti asawam. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawam. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagkunagkat kurang kayo laang iti komunikasyon. Hay, tanda ni agtapos maning ti kalendaryaw. Ngum, aging gayta. Awang pailang apo ko ta, bakay? Uwad nga agpaisaw lakay. Ay, Di mo lang aminan agsikog ni Clarissa nga anak ta. day tangarod kay. Magagaran ako na padat itapo ko. Kasanaw, kamakumikom dan sa mga ngamin nga trabaho. Ay na, uray trabaho da trabaho. No awam mo anak da, kaslawam mo la serbina Ngamen, awam mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makikidya anak ta. Ibagam tagsarding pala nga trabaho. Nay, apay nga pagsardeng ang mga trabaho lakay. Uwin atap lumakaina na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asan ang makakagaan. Ay, adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dayta. Ay, agalas Jason iti rabi. Ngam awan pa'y lang ni Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Wano, imawag man lang ko man. Ay, adan samot dun sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod a kastoy Tinasayat. Awagak. Ni, ada nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang hindi palang itulog mo kanya. Okay. Ada na nagkaya palang maliyam nagawin. Nabartak man na ni Rafi. Tinasayat. Sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariin kan, Rafi. Amay ko, nagsakit ti ulo ka. Kasano? Kasta unay ti bartak mo idi rabi Huwag nga ron. Diyak bagay din malagip na kasano ak anak ahawid. Adamat ko siya nang itulod kan ka idi rabi Boss mat tinangag ko nga inbagam idi nagpakada ka. Kastaya, nalabit anis sermon tinang itulod kanya ka. Nakababayin pa din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangar mo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram ko sa klabit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarak bit. Adalamapan ko sa rakan na tao. Sino? May isa ka dagiti bats ko iti college. Gagap-gapo na kami ni Jay Dubai. Ada ka nung itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito eh. Agawid ako taladagos, kalpasan ti pa nagsinarak mi. Sige lakay. Agan-anad ka nga, Rod. Clarissa, sorry ha. Ha? Sorry, iti anya, Rafi.
Sorry, gabuta ka na kayo nakamabartek nga gawin. Diyan kami, mapagkitkitan ti awis, sakit ti barakada kaya nakatrabaho ako. Sa pasensya kan, Juan. Mala, di mon panunutan day talaga eh. Umay kan talabaran ka. Itikas ta. Mausawan ka. Oh, Clarissa. Wala. Uso ba mo ti kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di na ka nakupan ah. Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my God, man kiti. Oh, Rafi, I love you, honey. I love you too. Rafi, han. Ay, sus, kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalay na. Ha? Anyat kayat mo asawan, abalayan. 2 taon na nagdindin na kini Clarissa. Nung maging gaysa ka, humpay lang apo ko tayo. Ha? Ayun, aniya. So ako mapoy dan sa akin ni Abalayan. Ay, kat urayan tayo, abalayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga no, madama, amalutluto. Huwag makindi Abalayan. May mayat matlaang, no mayat ipan nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ha? Ay, uy, Abalayan. Husto talino na. Siguro ka, madama pa lang ang mapampanday. Masikog ako ng Clarissa? Wan, Rafi. Agtalon na bulan. Sigurado ka? Wan, kinapudno na. Kagap-gapo milaang ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rikrik naag. Ngamgayam, masikog akon. Basta ka di. Wan, aguray ka. Apay akaslasaan ka mat anaragsak, Rafi. Ko. Saan man? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Maadaan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akasla di ka matan makaid na. Ay, kuha. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sagad nagdagang ti panawan. Iso akasla sana ka komportable. Ay, ay, wanam to si kugmo anak ka. Di ka lang bampanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at to ti pasngay mo. Wen ka di tatang. Ay na, anya nga talo ang bakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho. Talaga nga excited kayo amadan iti apo ko atatang. Ay, launay anak ko. Agbakasyonak to inton dandani akon agpas ngay tatang. Sayang matkisweldo no sapsapag ti agbakasyon. Kad maysa, awan matlang ti aramidak ijabalay. Sigurado ang maboring akto no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Basta ang nadam nga nun kisikog mawan. Wan ka di tatang. May mayat matlang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta, ada exercise ko. Ay kay ibagam kinirafi at asan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan nakakabayatan ti panagsikog mo. Wan tatang, napagsaritaan min day taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito'y balay, Rafi, anak ko. Ha? Nabartak ka. Ay, kuha na lang. Saan man? Slight lang. Apay, ada ka di parikot mo. Na, Nay,
Apay nga itagsangit ka mo't kan barok. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan, nanak? Saan mo't gayam? Apay nga agsangit ka mo't tananak ko. Nalagsan na parekot ko, nanan. Ha? Ne, anya ngay dayta. Ibagam, barang ada maitulong ko, barok. Nakababail man. Diya akong kabailan nga ilimad pa'y. Ngamin, siyang malangit ti marikatan. Rafe, siyak ti inam. Ibagam kanyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na, nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balay-abalayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Ah, nay, kasla na patagag pa'y suday ta aabalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot ta na Rafi kini Clarissa. Ah, ay, anya nga'y day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamwam tao intun madamdama abalayan. Urayan talabit dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw tamangi sagana ak iti merienda ta. Pagururayan ta kanila kay kaw, kastamot ten kada Rafe ken Clarissa. Pagkawan ko ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan ti kasto yung marikrikinak. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kun. No may baban ni panagsikog mo. Oon pare ko, titinay ta. Oray balibalik ka din tapay ti lubong. Sana may libakas siyak ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramid ko matami na kabagalak. Tablo agbayag ti relasyon ta. Ngam talaga diyakon kabalan pa nga iliman. Sabay ko ba, tama pa kawan na Clarissa. Ngamuray no kastuyak. Diyak to pagtalikotan ti responsibilidad ko itanak ta. Iso na lang ta. Usapula kasuwasan tan ti relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko ang makaden na. Rafi. Di kag nanang. Tagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Gan pa nagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarit, ngay pa ko amin nakasapulan niyo. Kitulitag manen, tekinta ko iti pambakawan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gasa dyan, nagtabakat. Ay, nako. Uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan ta. Nagmayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumala ang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi din na ya. Gumula ka, inranana pa yung mga ron. Amas kong tiyanak ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Siyak pa'y laang maawatan. No apay akas dyan tinaramid ni Rafe. Lakay. Nakasingsingpay niya nakta. Nagagay, napintas, di adalpay. Ay, nako. Una yan, tayong sukad na mo ilata.
Tinasakit. Iti pa pada na lalaki. Unay mo laki din aya. Ay, wanan bain na niya bakla. Ay, makasahuak manitis na anumpang nukasto lang ngayon. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafe. Anya ngay nga ron. Katalaga siguro akas jaymet ati kinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak tata nakakaasay. Ay saan akaasi dya anak talakay? Nagasat kit di Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbayan nagladlad ni Rafe. Sana balay? Tanda tapay mat amang ipatagkan ko ana. Kastamat tanti agbalinto nga puko ta. Dakalan ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? When best, iso nagfilak maton iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. When nga rod best, sana bali tagsubli ak tumatlaan. Kan may sa, kanayunam tumatimang sarong karkanyak. Saan ka di? Ay ka siyempre Aywan gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day jay, nakabakasyon iti sa bali a pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Barang makaawid danto sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Wen nga rod Nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kanya Rafi tinaituding para iti tunggal maysa. Una, malagip ko lang arog ti imbagam iti kanya. Akas lawan ganas na, tunggal agkaida kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Sika talaga, bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Wala ron, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akas to'y matan tinagtungpalan ti panagasawa yo. Ay, wan nga ron, best. Mapagsisilpok itan ti amin. Di mo panunotan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot ang anak mo. Ipamaysam to kan kuha na ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes. Nagsina kami kani Rafi kat nakidan na daytoy itipada na matlaeng alalaki. Nasakit ngem ininot matlaeng anaklon ko ti amin. Ita 5 titawan ti anak mi. Kat pasaray alaan ken ipasyar na mat daytoy akadwa na ti kadandan na ita. Jak matkit di babalawan wenno sidiren ni Rafi. Dayawak pay kit di gaputan nagbalin anapudno iti riknana. Ti pagsakitan lang tinakam ko, nagkalay sa kami pay, sanan to inaklon ti amin. Kas panang respetok iti kinatao na, pinalubusak nga rod iti kayat na. Napalabas matkit din dayjay ngamjak lang maliklikan alagipen. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Kablaawan ka, iti panagbalin mo anatibker, iti panubok adimtangkin ka pagayam ko. Dayawan ka, gaputarin espetom ti pangadang ni Rafi, nga uray na sakit para ken ka, kat intad mo ti wayawayana. Anyangay nga rod, kat isumot ti ayan ti ragsak na. Ipamay samlaangan ti atensyon mo iti anak mo. Patsek adumtang tumatlaang ti lalaki ang mangayat kan mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patganmi adumdumngag. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta idrama ita, ket manipod kani pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna a nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangpet ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko. Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apag gusto ti awag mo. Nasaya at met nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka din ka nagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay kat lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tanay, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matunayan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, at the seminar nga tindaran medyo Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat ka ano kayo ijay ngay anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami matlang kalpasan ti seminar. Kunak lakid din no agbayag kayo ijay. Saan, Daddy? Agawid kami matla dagos. Ay ket agan anad ka nga rod anak ko. Di mo liwayan ti agkararag. Nang runa ket agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayan iti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di na odi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang iti. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam, idi nagpakada ka. Amangan mo't no amo na nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asurpresaan jay amam. Amangan no sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa baton ni daddy.
Anya? Masigurado ka kailim na kayo matuna yan. Kanayon nakngarod na saludsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, mami. Mala, umay ka nga rudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid tamutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, Liam. Wan nga rod, mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, mami. Mapit lang, talak, dagiti na duma ang maleta itilikod tilugan. Ay na, ipag. Unay ba't kastoy na isasangpet mo? Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Luida. Awanan tinagasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang na daytoy? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy. Apay. Apay, pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Ililiwag dagiti bara ti arakot mulak. Unaklakit din numariknak manen dagita. Apaman na makaawidan. Ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga roden, mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan madakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patyot amaawatan na ta ni Daddy. Unay matakit din ti kastya na kasama ko, mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na magkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyin balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan matabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na Wala nang. Talaga akas ta ti aramida. Nasaya at mga rod. Ang mumat nga awan trabaho mi kanitatangyaw. Mang namnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan dya anak mau. Ket no adda nawadwad, iraman da kamin tumot tayo napaw itan.
Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka di timpawit ko. Ay uwan, balasang ka o. Agyaman ak. Awan anyaman na, Nanang. Ay uwan gayam. Inton maminsan ngagpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin tiyag patakder. Iti uray bastit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mo't iti gastusan mi para iti inaldaw kasapulan may. Kan pangalaak mo't langan iti inaldaw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa dayta na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor dito'y. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige, Nanang. Mangipaw itak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas ti matan ti marikrik-nak. Kasla ka na yun nak ngagkakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya ang ingatan dagito eh. Diyos ko, tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik na. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuypuyat, Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liam. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ng inaldaw? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano ko maakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Sang kay bagang amin ni Lola akurang kanot ipawpawit mo. Anya, Amok mo tamarigregatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan ngamin ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya? Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang itiref. Ni, abay, naibos nga tayo. Anya ka diti sapsapulan niyo, mami. Ay ikwa anak ko. Tay man inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso dati abalay? Anya ti kayat mo asawan, Liam.
At daim imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kan dumapay. Anya, Kunam no na ibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. jak amo nga dagayam kasta nga ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, mami. Tagawid tayo na iti balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. At damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai. Nanang, agawid kami payla ang kiniliyam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadakan ka day taaloy da. Awan ba magiparparet? Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, at damot pangalaan mi nga agi na iti kanin mi. Wano saan, bingayan tayo laang tikita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutan kayo nga agina. Ita, adapay laang turad mo nga agsinger. Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam dita nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayo nagpakpakita, pay! saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasaya at Umapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na, awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon. Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adagalas na ngagsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anaimbag anakam. Katalagamat. Iso pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pay. Da kayo ti awan utang na anaimbag anakam. Gapot pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasiw taang. Nita, sumumbat ka payla. Anay ko di nakipungo, Presti! Ibaton na! Day tatirumbang kan ka. Anay ko! Anay! Ito, Nanti Pisi. Ipatam ni mami. May saka matliyam. Awan utang mo na imbag anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Hoston, mami. Hoston. Di mo balasan ni Auntie Presi. Agkalma ka kuma. Pangasim, mami. Hoston na ita panagsangsangit yo, mami. Amang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. Liyam anak ko. Mami, Naadapay siguro day di amam. Nalabit asan akas to'y ti mapaspasamak ka datay ta. mami. Diya ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. Ala, gusto daytan, mami. Sa nabala, ito nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayaman arigrigat mo iti danad. Awan basel mo, mami. Isudat ya yan ti biddot. Ang sa nabali, nalpasan na dyan. Tinapatay, nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Auntie Presi. Uwan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rodan, mami. Di mat ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di ata tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito'y ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kano ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim ta tulungan da kami.
Kuhan, amuyo mo't amadama nga agpapaagasak gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot, talagang awan utang mo na imbag anagam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sir-sirbi man nag-abroad. Presi, Adala ang dakas ang mapasamak kaninanang. Sikat ipabasulag. Imot ka. Imot! Ay, hello? Hello? Awan ka nun ni Lola, Mami. Natayin. Wan nga rodan ako. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis kandalumanan ni Auntie Presi. Nakababain ka na iti tao. Wan nga rodan. Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyaman na. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, Mami. Asino pahingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, Mami. Dayta kumati ka na yun alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos, nagimbagak iti likudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubliak manen ditoy Hong Kong. Ket ita, umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos, agawidak manen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagteng iti biyag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan akurang. Nasaan man, ngem masapul nga aklunan tayo ti amin. Nalabit nga ada na pinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko. Nangro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag, tapno agpullo metten kadagiti dakes nga aramid na. Pakawanam metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti ininauna, iso asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinaranget amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di tabalasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanon ti panangkablaaw kukin ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawis akmat ang nagsurat tapno inakyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyak makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti maysa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Kat tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kung pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay, aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka de. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan ka yan. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami ng ti karga ti ref. Anto iti 2,000. Mangalakay ti karne ha. Sana man na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. At dayo ang akurang Marlon. Manumatlaang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang nabati iti wallet ko. Ure saan ka nga mina na mga iti frozen foods. Diyak kayat dagi jay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta i-budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldawan. Sige. Sumaruno ak matlaang arumwar apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay nakita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti baro sapatos kan pantalon ko. Ne, kat no kagat-gatang mo lang iti baro a sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang jakon usaran daya sapatos ko. Isublim iti karton na, taytad kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuana intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka aya, tamasapol nga dapay pasarabo na ito nagawid ka. ay kat amumutin da ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang runa no nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay madkit di Inton maawat ko ti punos ko. Mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt kan kalugong. Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan ang arod. Adakan ka day tamaylon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakas ta pare. Kasarugat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Partakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day to. Umayan. Kaya blood ka man ako na akon pare. Relax. Amumata siya kaya tiyagur uray pare. Ato yung tipulutan niyo lakay. Unay ka tabayak mo na yan, Luisa.
Itay may pay nga orayan na ita pulutan. Nakabumbuntok kan tumot kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya ka na, Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na kita nakta. Marlon, Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na Pare Marlon. Si Kamay, siyempre, ununan na paimot na kita nakyaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan, no nyaman dararamidan. nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya. Ni, Sabado gaya mita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kastao na ni sakit ti ulo ka. Nasumpurak sa timino mi dirabi. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasaman, may turid nak pa yan abog-kabugkawan iti sangwan ang ti kumparem. Aya. Awan mat malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartak edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga ron. Awan malagip ko. Bilang man ta binugkawan ka. Ang mga nadamot niyak na guston nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumat ng tinangbog kabugkawam kanyak. Ay kat basol mumot gayam. Ang mumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain mo ta no pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon, Isu adi ka nga ron na agrek-reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mumot laeng. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayo magbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Uy, Daddy! Daddy, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka di aminan nagitiyawid tayo? wala kay. Ada amin ng itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awahan lakay. Sigurado ak na ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So kataman tabadong. Ha? Agbado ka matiti disente Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka nag iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpetak iti balayo. Isu ahus tumat da ito asut ko, Marlon. Ay saan? Doko na kasukatam. Sukatam. Ah? Ala, in kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yun, te. Nagalok matlangin ka na kayo iti umada ni na Pasko. Ay na, nagsaya at kalakit din ka anakaan. Pagyaman ak unay, tamalagip na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't Ante Loretta. Dahil ito mo't, para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humatad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan niya man na, ante. Talaga kasta? No, sino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay la kumata di kanto agbalbaliw iti kasta akin naman nagparabor mo. Tapno ad-ano kami matamayranon iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang mo't ada kayo ti kabagyak?
Adu kayo, isaanas kan lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kating kaalaanan tanay, agsasangputun nagiti tattao. Iwaras ko inton madamtama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama, Wen, unay kan aya. alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo so ti pasango ka dangkel puldo inton madamdama. Oh, ato iti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat di ta dagiti candy ikan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwaras ang ti aramidak inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. At dan dita abay mo. Kat kasano nagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasarya mo tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan nagiti bisita. Nakababain. Nay. Apa yan, Luisa? Agsangsangit ka mo itain. Apay, anyat mapaspasamak kun kabalasang ka. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manen ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang, Ay na, apay, di ka pailaeng nairuam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigod ti panagsasauna. may kawak lang siguro nanang. Nang runa kat ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak nga minunay itay nanang? Ay, malala, gusto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong kada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaisaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. Saan ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalin na. Inton bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manon dito ya. Anya ngay nga ron, kat ijay mat siyudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti panagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoyo ba nga ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko, saan kumamot akasta? Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam? No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo kiidin bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken ko nanang. Nasaya at mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan numaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko mati kasta nga ugali, anak ko.
Sana nasaya at ti kasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti annakyaw. Anya ti aramidam itabakan. Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jiili. Inka ipaw iti itid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipauit mo kin kuwana ta igatang na kano iti motor na. Motor ko na Marlon? Uy, kasangay na ngamin kano intun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apayakas ta ti reaksyon mo. At ka di parikot, Luisa? Awan Marlon. Apayakas din ni Daddy, Mami. Ha? Anya hakas jay anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tada kami kanyading ko, di na pa isaludsudan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salanga text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken anya pa di ta adawatin da. Renson, anak. Ngam da kami tiyag pagatangkin ko na, ibagana adagos, ngawan kwartana. Wano saan, ibagana nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaniti day tabanag. Ay, saan, Mami? Amangan, agungat tumanan. Amangan, ibagana manan nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naihimot-mot katatayo kapamilya na. lakay. Mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ah? kano kahit itid ko lang iti na panalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rod ti ada trabaho na. Di si ka nga rod ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot nga minagastos. Agtipid ka ba dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgastusam itit itid ko akwarta. Nagrigat tagbirok. Marlon, Ibagam ka dagiti anak ta, tas sursurwan da ngamin ti agimpen. no ikam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan tigatad nga igat-gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamno da kami amis mo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot laang kada tayo, ihimot mo. Ha? Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abak nang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat bu asawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labasan dakmetlatan diti salas. Kaslawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada akon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan ngay, ta syakit din ti umuna amakisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng nalaeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umet ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay agumura da kanyak. Kasano, kat di mo mat ida malagip ako mustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akom kumustaan. Ngamda kami akabalay mo,
Di mo pa'y masangwa ka sarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangeg mi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala eh. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanan maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. No kunam akas laawan tao a makikita dagiti anak mo. Tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laeng tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Sa anak mat anaimot ti kunak, Miss F. Ang panagkunak kat nalabas matan ti kasjay nga aramidan ti asawak. Danda ni amin nga adakin kwa na kat ibingay na kadagiti kakasinsin, kakaanakan, ken kakabagyan na nga adda ije probinsya. May salaang atex, awag, wenno chat daken kwa na agwen adagos. Idinto tada kami amismo a pamilya ken kabbalay na ket imimutan na. Kastamet laeng kadagiti dadakkel na. Imbag pay kit di dagiti kakaanakan, babayaw kan iipag na tamadamag na nunangandan, idinto tada kami niha niho kat awan. Makapasakit man itinakam, jak amo no anyang ugali ta adda iti asawak, maumumaak pay kit din. No jak laeng ay ayatan, ken no saan ko laeng ay pagpagapo kadagiti anak mi, nabayag kuman asininaak ti asawak. Miss F, sapay kuma tamaiwanwan nak. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Dayto yan jay kunkunada at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Ngamin, saan akasla napudot amakan, ano na sinit ka ket mabalin mo nga itupra. Ti maibagak, padasumpay a paatiddogan ti pasensyam pagayam ko. Di ka mauma a makisarita iti asawam. Ipalawag mo an aimbag kenkwana tapno maawatan na ka. Pagsaritaan nyo analapat. Patyak a maalapay dayta iti nasaya at apan nakisarita. Mas nasaksakit ngamin no dagiti anak yo ti agsagrap iti kamali a desisyon mo. Ikamang mo kani Apo ti sakit tinakam a marikrik na. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti panangiwanwan na iti asawam. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.